Kuro Mu Te Sen. Na Kuro Mu Te Sen so ene adwanifo bi omo Nkrumah Circle Dubai ha atwetwe nkomo no omo kire mu de ntia ma nne edwankoyi. Ye bisa se Kuro Mu Te Sen Ghana fo bi akire wadwene ewo dwumadi. O Kuro Mu de anya kra ya. Ye wu akomu kuya. Ya nto je obi aniska. Mukan che ko fa de se ye wu. Omre ye sika ni evendidi. Aya sa de afi wode yan koni ye abane yan tuma ni biem ya resign akomu kuye yan twadia ya pe water so suyai first ya bank pe water drinki ya toni ya to ya se yan to she ma ente ku fa de ma hwe ni yewu Ghana yewu Ghana sai Ghana ya basa yo Ghana mai they blue akufa do hwe nkoso ma car crap pass the phone scan full car na boy de ye ma me ne ma pe mu kwa tonsuo obi atu tonsuo enter Ghana my omu boy na su because my na eble station 24 kwa mu nya bi ko enko shu ko hwe omu to ade Adom ya me nyanum no kranie Kuro Mu enye ye yi amanwasam to nchen a still Kuro Mu enye adencha me si Kuro Mu nye emra ne beto aba enfie mienu ne miensa ne ensia atwam yebeto aba na migina Ghana ha circle ha na migina eto kenke 1 city esan to nam 2 cities ene mikuta 10 cities kwa minye kenke ne nam kra ntumi ntondi Ghana ni ba mikuta awabra abro ene nchina mi na free Ghana ha ekuta 10 cities kwa ntumi enya aduane entondi memi ya mpipi ni pia medama yansama eto nchen de adu ne de enya sai na nado nkwa anase wei Ghana ni bia ntu ne hu so no mboa because de adu no se ya man asama ebedi baby no ye nyina ho be kire yen because aban no on first come machine botom ni na ejame no mienu ye so enti mesra be ya Ghana ni mebe aso man ho mode so aban na afom de na Ghana akona ni because yensom ye ni nimpa sese ade na nado ye hu ne ode o man ode ko me na ye me ya se ye school na wa se na ma ye ma no wa se school na ma he aka school na be ko no ye ma aguni sika won se untumi nya free education ka se untumi nya free education no first ye maami mu wo de ma ye de ko free education bia ni obi atumi de ne ba ko wo batumi afọ so enye se wo de sika ne ba ko se mo se spread we so school for ba se 1 month 3 weeks se 3 months and some ko na ko school na ko le bi wona ni tight se me a obeda no we hu ade se ye nto hwe o man ye nto ise nam nantwinam ye twa 10 series wo ko to tuna ye se 10 series na se o kitama ba 5 6 wo ba ye da to na mama o se o mo we ti se didi kwa ye na se na kwa ye tumi nto ye fa ho ye nyama ntina na do ye siana na na do ye siana o mo ye nyama ne bo no wadada he ya to abana na wi a aba no ye se ya to obi asi no to ma no na do ye so se ye nto hwe ya mo bro ade pe ba bi didi ye ko botre ye dwane ni mi ye ko to dwane ye se ye nti yi 5 cedi yenti say you say na mi didi ya mi ye ba fa na mi na mi ha no if ya say ya bla pa ya bla bi wa ta 50 pesos na ni pa bebre ntumi nto enti na do wanti su wanti nyama bebre su petro wanti su ya bredodo ya banu ko school 2 man na obetra fie 2 man na asako ade yes ka kura ni krom de abedi kura da na asem enkola betra fie 2 months adente obia pese ni hu ntonu abaye ba betu ye numu bi ye ntu abane bio ya jaitu oh mommy pocho Kuro Mu de nyam blenta ye sisu foforo no mommy Kuro Mu de ye bre biti se ya sora na pakura na ebedi kura ye omo aso na pay for omo hwe se ya me de ye me ye adwuma ya basre ye adwuma ye de ye hwe young boy 25 years 20 years na de ye baby cry and that ye adwuma papa ye ye say adwuma wie obi wa odimate obi wa we jana ma me wo fie ekura ase wa ba Kuro Mu onye adwuma ye young boy like 15 years onye adwuma ye ni fa na obada die na obedi die na obedware baby a wo no Kuro Mu Te Sen